Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagariko, mga bubayakan, mga bangsa wa di mentay sagiang kaya video. Sagiang kaya mababa oras, insyaallah, na penutul na karkano so Ibrahim alaihi salam o kasumbalian yan si kuwatayan a Ismail. Isad na mala atapang. Nagyang utakit tapangi wallah ko Ibrahim sa kasumbalian yang kuwatayan aso Ismail. Kagi ko pa man na manudin mabulubulo ipnayaw o Ibrahim manindingan-dingan niya na maako sa wata para niyang kagupisi ko mga panunuwatan si ko Allah subhanahu wa ta'ala na oriano kaya pa ako niya sa wata na minisuguon na sumbali niya sa wata yan ato na ipamana gda mga man nagyang kutuwa kala atapang ada taro to di pa mga ninong nabula Ibrahim mama ako sa wata nakagima ako sa wata na isugunan sumbali niya Allahu Akbar. Fitur Allah falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Kagi makala su Ismail aka pagaidna dina di pagunuta so ama iya na Ibrahim alaihi salam. Why? Na pini kita tangin po Allah ku ama iya na Ibrahim ap sumbali inian o di na sumbali inian swatayan. Ismail. Sabab sa so Ibrahim nakatawan niya nagyang tasuguan na pong ku Allah na ipunglalan yan. Sa inyo tadi niya na pong kinggulalan na madagalam niya ako mong napamana waswasa adatar waswasu syaitan. Niya ako man sa syaitan na tingin na, hey Ibrahim, pamari na sumbalin na kaswata ka. Sabab po sa ganyan natatangin na pa, pitatangin na pa ka. Tama sa riyajam o Ibrahim na niya palagi sa syaitan. Kagi so Ibrahim na sumungkuwatayan a Ismail. Tina, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Hay ikaritang ko, na meliakan ko tatangin penakan, asumbun inakan saka, fanzur mada tara, na ngedagdang ka, anto na ipamana pamikiran ka. Ngedagdang ka, anto na isuan ka. Ato na ipitarwatay na Ismail. Binibitar na hiyama ko na inuwan ng suwa. Pamana, sumbali na nga, makapantag mo sa ginan, tatangin na pa na, pitatangin na pa ka. Nanabaginan ipitaro watay na Ismail. Tunitigan, Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Hay ama kulay, ama ka napakatatayan na ka. If'al ma tu'mar. Ngulalan na ka din so isusugur ka. Sumbali akong ka din. Kakatuna akong ka, insya'allah. Katuna akong ka umigsu Allah, apad kong mga papantang ang mga sasabar. Sabab sa katawan ng Ismail, agi ang utasuguan na pun ko Allah subhanahu wa ta'ala na ruminila sa masumbalis kanina mamayan. Sabab mambu sa kataw Ibrahim alaihi salam sa ginong tasuguan na pun ko Allah subhanahu wa ta'ala na ipunggulalan niya. Hay ama kulay na, gulubog ka nga din so isusugur ka. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, naagiya pa ma na rumila siran ibarat. Why? Ka umanisan na pagunutan niya susugunan mo Allah subhanahu wa ta'ala na ay siwaw Ibrahim na piya kay gaiyan so wata yan na Ismail kasumbali niya. Allahu Akbar. Isang niya panutulan na piya kay gaiyan so wata yan na Ismail sa giyang kutwa ator kapara niya na masumbali na tigwa tayo na Ismail ko ama iyan ay Ibrahim ahay ama kulay siya ngan paigatigin sa giyang kaya lupa kapara tigin amay kasumbali ina ko ka na diyan kong kamaylay abang akatawi sa ranon na diyan kong masumbali na masupak ka so sugun Allah subhanahu wa ta'ala. Hay ama kulay na amay kasumbali na kong ka napakaigo kung sa giyang kaya ay manan niya na lupa ka para amay kusumbali na kong ka
nadir ka kitar sek surugwa kan na mitar si kubang kalakan na makabaling kasawalay na may layo inaakan na pakatatayanakan na katagun sa ranon na panditangan yan na makawida kalaka hay ama kulay na ay maanan yan na katagun sa kawidakan na makasindit ka. Kagiso Ibrahim nakatawan yan. At yung kutwasugun na puno tong si Allah subhanahu wa ta'ala na siyong bali yan so wata yan sa unot-unot si Allah subhanahu wa ta'ala babaya si Allah subhanahu wa ta'ala na din yan magagaw banin masumbali kasi yan biyan wallah sa imanan yan na malaakambing na din yan masumbali sa wata yan na Ismail. Tama sa miya ka sa di mananalawa di na niteroon ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya hay Ibrahim na minituman ka so tatagin pa ka mininggulalan ka so subuan ka Allahu Akbar. Diyan ka na natutulan na ay kekuasaan ng dauan isa kekuasaan ng dauan nagyang kutuwa ka-sacrifice na ka so kabubayan ka para ko ikasuswat wallah subhanahu wa ta'ala. Diyan ka na suguan nakalabanan ay manani na tashri' ubar ka isusugo sungkan nga so Ibrahim na bunabong panumbali sa mga wata di tapangan na namala wallah si iku Ibrahim alayhis salam isa ko sa naguna nagyang uta ka sacrifice para buko babaya kasi wallah subhanahu wa ta'ala ay pinakaibarat yan na so kasiming sa subo ay ditatibati ron na so benar igirami yung masusubo na tanto ko miya kapia-pia so turog Allahu Akbar apia penana mididangar wa mapia panganan kana sabab ko babaya ka sa giyang utatorog Allahu Akbar na mapsimbi ko na giyang utua mga piti barang sa mga panganan ka okay na ini pamangdor tano sa giyang kana natutul sacrifice tano so kebabaya-bayan tano atorog apmut tano para bu swaswat si Allah subhanahu wa ta'ala na semben tano sa subuh sa swaswat si Allah subhanahu wa ta'ala okay. Lagi ni saa ay mana niya na kekuasaan na ndauan. Na mada kala mga ibaratan na dataro mga peda ay mana niya na mga simbol si Allah subhanahu wa ta'ala. Betabulo bosa diyan kaya kapapantagan na mga gawi eh. Imanto na ikalima si iku Dhul-Hijjah. Natunay ti Rasulullah ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ayyamul 'ashr. Qalu wala al-jihad ya Rasulullah qala wala al-jihad illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi shay'. Pitur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ko magawi ya sudiru ni manggalebak asimba amal ap kebebaya-bayan si Allah ubun yang kalau mani sudi manggalebak saging ka ya magawi asimba amal upiti barang ni na amal agu simba saging uta oras na semua sahaba na aya makenalina na malay simba na asimba amalay balas nasukan jihad sab sami makan jihad ciran tirana ya Rasulullah walal jihad. Hai Rasulullah, apa yang jihad na mas makal lebih sudi magalubos saging sa pulugoy ko paganik ko Dhul-Hijjah. Tuliti Rasulullah walal jihad. Apa yang sukan jihad? Inun tabu ana tiabion o Allah Subhanahu wa ta'ala. Inun tabu suminji tiabion o Rasulullah. Inun tabu sumin jihad dagin ginawania so tamukian na din mga palingan. So Allah na depsepaan yan inun ta na susyay amalay kalbihan. Dipsepa ko syay inun ta naging uta syay na malay kalbihan. Malaikipantag atau nanti wallah wal fajri wa layalin 'ashr ibet ku waktu fajr gitu subuh waktu fajr atau tan semua kalbihan mata tausan wa layalin 'ashr agu ibet ku 10 gagawe na so ada kana mga fasirin na tigana gina 10 gawe ku pagani ku Dhul-Hijjah so saban na tigana gina so pagani ko 10 gawe ku Ramadan udina so saban na tigana gina so 10 gawe ku Ramadan at na tigana tigu mga ulama gina so 10 gawe ko pagani ku Muharram. Wina so Ibnu Abbas kada kala mga fasirin so Ibnu Abbas so Ibnu Zubair ug susala mga pediran na ayat tafsir lagi na walayalin 10 nagiyan ka sa pulugawi ku Dhul-Hijjah sabab sa tigirana gaga sa puluwa gawe iya pamana tundug-tunduga malay kalbihan matataw sa malay kalbihan matataw siya so kapag haram kung dimnene haji matataw siya so katawaf matataw siya so na si ko ikawalo na yung taruya matataw siya may ko ikasya ko Dhul-Hijjah so yawm Arafah agina so inisaan
So Nabi sallallahu alaihi wasallam so kapusay ron natin na yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Why? So kapusay ko masa يوم عرفة ay kasi ko Dhul Hijjah na April ka Allah subhanahu wa ta'ala so pagana miyay po sa saragon na gusto pa kataling mga saragon. Allahu Akbar. Ato na pinilawan na nabalas imbalas ka Allah na April ka Allah subhanahu wa ta'ala so miyay po sa saragon na gusto pa kataling mga saragon. Sa kini Ibn Hajar si ko Fathul Bari. Uliyo keribat na gitu. Nakakaturin na ati na sabab akapakalalibiya na sabab sa maunay sa Yesu matatawag siya sa mga unay na mga simba. Si kurang Ramadan ibarat, okay, kapakaya sembayang ka, kapakaya sisadaka ka, mga libalas, panakpan, oay, mamuasa ka, kasi surga suka pusa si kurang Ramadan, ugin na di ka kapakaya menihaji ka na banin oras. Nasangin kayo mga gawin, na kapakaya manambayang asa ay mananay na tahajud, kapakaya sisadaka ka, na kapakaya mamuasa ka, na kapakaya pinamanihaji ka, giin man tayo oras yan. Allahu Akbar. Naginan mga anak Allah subhanahu wa ta'ala api mababa sa siyang temana. Hada wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.